Aho muherereye tubaye ikaze kandi turabaramukije. Uyu ni umwanya tugiye kukubwira amakuru ahavugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yashinje ingabo za SADC kugaba ibitero igoma izisaba guhita zitaha. Turaza kandi kukubwira ko Wazalendo yiganze icyo gitero. Nanone tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza kandi kukubwira ko Ituri inyeshamba za ADF zisaba abahinzi amadolari 10 kugira ngo baje mu mirima yabo. Mbere yo kubabwira ayo tuvuze haruguru, reka tubanze tubabwire ko Minembwe biri kuvuga ko Mayimayi ikomeje gutegura ibitero byinshi bitandukanye kugira ngo ibashe kubigaba muri karere ka Minembwe. Biravuga ko ibyo bitero bitegurwa kugabwa mu karere ka Rurambo, aho ni hafi na za Uvira, gutyo umanuka uje za Buvira iyo ngiyo. Biravuga ko Mayi ihayitegura kugira ngo yongere igabe ibitero mu gihe haramaze iminsi yatuje nyuma yuko twigwanto yari yarahigaruriye mu kwezi gushize. Ibitero biri gutegurwa nyuma yaho ku munsi w'ejo bundi habaye intambara ihanganishije twigwaniho na Mayimayi mu Kabanju, aho ni mu majaruguru y'akarere ka Minembwe, yatumye twigwanto yigarurira ako karere ka Kabanju. Hariho ibirindiro bikomeye za Mayimayi na FDLR yagabaga ibitero mu bikarakara iturutse muri ako karere ka Kabanju, bityo bivuga ko twigwanto yabashe kwigarurira aho ngaho za Kabanju. Niho habaye intambara nyinshi ikomeye ku munsi w'ejo bundi nkuko nari nkubwiye haruguru. Reka amakuru yacu tuyakomeze mu mujyi wa Bukavu. Imigwano hagati ya Wazalendo na M23 ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Imijyi ya Kavumu, Katana na Lwiro muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagabwe igitero muri iki gitondo caninga ku minsi 13 mu kwezi kwa kane n'itsinda ry'abagwanyi ba Wazalendo bakorana na FARDC. Bavuga ko ibintu bikomeje kuba urujijo muri kariya gace, kandi ko ingabo za AFC M23 zari zitaratabara, kandi ko inyeshamba za Wazalendo zagaragaye mu mujyi wa Kavumu. Ukurikije amakuru agera kuri Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru, andi makuru agaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa X ariko avuga ko inyeshamba za M23 zavuye Bukavu kugira ngo bagerageze kwirukana izo nyeshamba za Wazalendo. Imigwano ikaba ihayebera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi migwano kandi ije nanone ikurikiye indi migwano yaraye ibaye yumvikanye mu mujyi wa Goma mu ijoro rya na gatanu rishira ijya n'iposho, ubwo hari ku minsi 12 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo, mu bice bitandukanye z'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya teritware ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Turakomeza tubakurikiranire iby'aya makuru hafi, tuzayababwira amakuru yacu ataha uko byaba byifashe, nimba koko M23 yavuye ku kibuga cy'indege. Dukomeza tubikesha abanyamakuru bacu bari hariya mu mujyi wa Goma. Reka dukomeze gato muri Goma. M23 yashinje ingabo za SADC kugaba ibitero igoma izisaba guhita zitaha. Umutwe wa M23 wasabye ingabo za SADC ni ingabo zo muri Afrika y'Amajepfo zari mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhava zako kanya nyuma yo gushinja kugira uruhare mu bitero biri kugabwa mu mujyi wa Goma mu ijoro rya na gatanu ku minsi 11 y'ukwezi kwa kane, nibwo mu bice bitandukanye z'umujyi wa Goma kuko mwagiye muzumva namwe mu makuru atandukanye hano kuri Minembwe TV, mwarabyumvise ko habaye ibitero mu mujyi wa Goma. Humvikanye amasasu menshi mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. N'amasasu yaturutse ku migwano ingabo za M23 zari zihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yashinje ingabo za SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC kuba zaragize uruhare muri biriya bitero zari bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Mu itangazo AFC M23 yashize hanze rigira riti AFC M23 iramagana yivuye inyuma ururekane rw'ibitero bihuriyeho byagabwe na SADC ifatanyije na FARDC, FDLR n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo igoma, birimo ibyo ku minsi 11 y'ukwezi kwa kane
uyu mwaka turimo bibangamira ituze n'umutekano w'abaturage. Kanyuka we avuga ko ibi bitero byari biri muri gahunda ya leta ya Kinshasa yo kwisubiza umujyi wa Goma zasubijwe inyuma. Twabutsa ko uyu mujyi wa Goma M23 yagaruriye ku minsi 27 y'ukwezi kwa kwanza uyu mwaka turimo. M23 kandi yashize mu majwi SADC mu gihe mu kwezi gushize impande zombi zari zemeranyije ko uriya mutwe uzafasha ingabo z'uriya muryango ziri muri Kongo gutaha ndetse zikajana n'intwaro zazo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Zari zaremeranyije kandi ko SADC igomba gutanga ubufasha bwo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ziriya ngabo zizagiceho zitaha. Icyakora ibitero biheruka kugabwa ku mujyi wa Goma byatumye iriya mishinga yose isa nkaho ihagaraye. M23 kandi isaba ko ingabo za SADC zitaha byako kanya. Iri tangazo rikomeza rigira iti ibitero birica bwumvikane buriho bwari bwarumvikanweho na SADC ndetse bikadindiza umushinga wo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Biratiriza AFC M23 gusaba icurwa ryako kanya ry'ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa SAMIDRC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yasabye ingabo za FARDC ziri mu kigo ca MONUSCO kiri muri Goma kumanika amaboko mu mahoro. Twabutsa ko ingabo za SADC zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 zagiye zigiye gufasha igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugwanya inyeshamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zikaba zaramanitse amaboko ubwo zagwanaga n'inyeshamba za M23 mu nkengero z'umujyi wa Goma mu majyepfo cyangwa se muri Sake, ubwo zabashaga gutsindwa zimwe zikaamanika amaboko ndetse zimwe zikaba zaratashe, cyane cyane izagize ibibazo byo gukomereka n'izindi zapfuye zikaba zaramaze kujanwa mu bihugu byaho, izo muri Afrika y'Epfo no muri Tanzania no muri Malawi zikaba zimwe zaramaze gutaha, ariko cyane cyane izagize ibibazo byo gukomereka muri iyo ntambara zihanganyemo na M23 ubwo bafata umujyi wa Goma mu kwezi kwa kwanza ku minsi 27 uyu mwaka. Nyuma yuko M23 ishinje ingabo za SADC kuba inyuma y'ibitero byagiye bigabwa mu mujyi wa Goma, Wazalendo yo yiganze ibyo bitero. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ituze ryongeye kugaruka igoma kuwa 12 z'ukwezi kwa kane nyuma y'ijoro ryabanje yumvikanyemo urusaku rwinshi rw'amasasu. Ni nyuma y'imigwano yongeye kubura mu ijoro ryo ku minsi 11 y'ukwezi kwa kane mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'inyeshamba za M23 yemeje ko yasubije inyuma icyo gitero cyitiriwe FARDC n'abafatanyabikorwa bawo aribo ba Wazalendo. Kubabwira ko ku mugoroba wo ku minsi 12 ubwo hari n'iposho itsinda rya Wazalendo CMC FDP ryiganze igitero cyagabwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. Ku rundi ruhande nanone ariko ingabo za leta ya Kongo izo ntabwo ziragira icyo zivuga kuri biriya bitero byabaye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. Nanone kandi mu gihe hari umubari wahitanwe n'iyi migwano yabereye igoma utazwi, abatuye mu mujyi wa Goma bari mu gihirahiro kuko bamwe muri bo babihamirije radio y'Abafaransa mpuzamahanga yitwa RFI dukesha iyi nkuru. Harimo wagize uti kugeza 2:00 za mu gitondo twari ku muriro, twagumye mu rugo kugira ngo tutitiranwa n'abagwanyi ba Wazalendo. Ku rundi ruhande mu gihe ingabo za FARDC cyangwa se za Kongo ntacyo zagize zibivugaho, ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo CMC FDP byavuze mu itangazo ryaryo ko ari ryo riri inyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa ku birindiro za AFC M23 hariho n'ibiheruka mu mujyi wa Goma. AFC mu itangazo ryayo yo ku mugoroba kuri wa gatandatu cyangwa se jya n'iposho yashinje SAMIDRC, FARDC, FDLR na Wazalendo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bihuriweho mu buryo butemewe mu mujyi wa Goma, harimo n'ibitero byo ku munsi w'ejo nk'uko twababwiye mu nkuru yacu yabanje. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Ituri, inyeshamba za ADF zisaba abahinzi $10 kugira ngo
baje mu mirima yabo mu migi, mu cyaro, mu turere twa Mambasa, Irumu, mu ntara ya Ituri. Inyeshamba zo mu mutwe w'ingabo ziharanira demokarasi ADF zikomoka mu Bugande zashizeho jeto zemerera abantu abenshi muri bo bakaba ari abahinzi kuja mu mirima yabo nyuma yo kwishura izo dolari 10. Christophe Munyandure, umuhuzabikorwa wa Convention pour le respect des droits humains CRDH, wabitangaje na gatatu ku minsi 9 kwezi kwa kane mu butumwa bwabonwe na 767 PSD, arahamagarira abayobozi n'ingabo mu nzego zose gufata ingamba zihagije z'umutekano kugira ngo abaturage batagira ubwoba. Uwo yagize ati vuba aha abahinzi bo muri territoire ya Mambasa na Irumu bahuye n'ikibazo cy'inyeshyamba za ADF zashizeho ijeto z'abahinzi kugira ngo bagere mu mirima yabo ku madolari 10 gusa. Abashinzwe umutekano bagomba gutabara vuba cyane. CIDH ishimangira ko nkuko umwanzi abivuga aya mafaranga yakusanyijwe mu bahinzi ari mu rwego rwo kumenyekanisha, kandi yongeraho ko inyeshyamba za ADF zifata amafoto y'abahinzi mbere yo gutangira izo jeto, ibintu tera kwibaza byinshi. Twebutsa ko inyeshyamba za ADF zikomoka ku mutwe w'abayisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko ukaba ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba waramaze kuyogoza ako karere wica abantu buri munsi. Gusa hari ubufatanye buri hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza Uganda UPDF. Ubwo bufatanye bwitwa Shujaa, bugamije kurandura uyu mutwe w'iterabwoba uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ukomoka muri Uganda. Reka tugushimire twabanye muri uyu mwanya w'amakuru wakoze. Nimba utakora subscribe, twakubwira ko byoroshye kuba wayikora kugira ngo uzuzubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Kanda aho hasi yanditse subscribe kugira ngo bikomeze bigende neza. N'amakuru namwe mwategure kandi mwagejweho na Nkunda. Duhure makuru yacu ataha.